Demcherra Kachucherra Tipra Mothani candidate Dherendra Debbarmano Chubachu khlaiwi Chongbari rally Khlaijakha Aboni yakulo Para Amchaio Thangwi door-to-door campaign Khlaijakha Salo bini Logio Manjakha Kwcham MDC Umasankar Debbarmano Khobwi Kubun Adngrok Beskani edisi Chongbari no tui dalbidal kami Amchaio Khlaijakha tongo Chongbari ni pirlaimung abahikino Salo Demcherra Kachucherra Tipra Mothani candidate Dherendra Debbarma Chongbari ni pirlaimung angkhorka Salo puila Khlaijakha rally Aboni yakulo no Para Amchaio Thangwi door-to-door campaign Khlaika candidate Dherendra Debbarma abaikino Amchaio ni lukorokbai Khlaijakha koklam Salo Chongbari ni pirmungo angkhorika manmari manka Demcherra Kachucherra ni candidate Dherendra Debbarma Aboni yakulo Chongbari no tui koksaka candidate Dherendra Debbarma rally to door-to-door campaign to chile jedino nomination submit khalayo a saring ni simino chung door-to-door bo chainka tini hinke abo Jameshwara Chini yang SK Parabai border JPC kisisa Manjakha mani an Demcherra Kachucherra apart no to public ni reaction to bubagranon sini ugui karon sara Tipra borok Tipra sarok saimano bubagra se seskok karon o Tipra Motha party ingkable haino rang tai power ni bagoi snamjak mania o Tipra Motha party ingkable bubagrani kolom tui bubagrani mokolni muktui bubagrani thuibes namjak o Tipra Motha party hatai dofano rokha khlainani tai chini ulthak phainai next generation rokno safe and secure khaina bagoi o Tipra Motha ni party abong aboni chini slogan aboni chini moto aboni bagoi sara rajyo ni Tipra san sudo ani Demcherra Kachucherra simia sara Tipra ni chini ADC area ni Tipra saro saimano je bubagra se chini Tipra san bagoi sesko Salo Demcherra Kachucherra ni Tipra Mothani candidate Dherendra Debbarmano karibu Manjakha Kwcham MDC Umasankar Debbarmano Khobwi bodolni te Kubun Adngrok Demcherra ni simi probini koktum Chini Khorang